Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Archbishop ke Jalan Niamba Shillong, Most Reverend Victor Lingdo haka arpu pratrik ulber arja punriu, ula plipaj ba bat kerku ya ka madan yele kai futsal kabla shana haka shinong lauso tun block 2 ya kabla jer kerteng kum ka MW futsal kabala longtrai do uba Mitchell Wankar ubala longteng UMDC jongka laban Moprem constituency. Ha kanike madan la penbiang lut ya ki jingdon kambaro kintob ya ka jaka petkai ka jaka peniang kali ka babiang ka jaka kre ya ki nong yele kai badru ka jaka sum ka ba pelong ya ka kum ka wei na ki jaka yele kai bapaka ha kanike than ha kanike jialang la sakilang do menteri ka sorka jela uba sanbor shulai ubaderu UMLA jong ka South Shillong constituency UMDC ka Sora constituency uba Titos Welkhan uba Jimmy Marwen uba Nangki Usim Reverend Father Richard Majau Rangba Shinong Kalau Sotun uba H Renja bat kiwei ki balasha khot soba Hadian ke jelang la pelong ru ya ke jela kai perlok hapdeng ke Saint John laban bat ke Saint John Lau Sotun bat la pelat baru ya ke Jesse jong kini ki arteli ke kenhon Ni ka Shillong Lau Sotun jungi, kade ka Shillong ko it football ma. Man la ka ye mi dan player be, haman la ka ye. Bat habang ayat nanti man ka jan miet ngai iba ki player ki ap kali be. Ki ap kali be le kai sama ulai ki mi oslap, sama ulai sading ding yong stai sanam mensong. Kelang ki le kai nang ni. Te ilai akran berki bat khamtam ye ki khna. Ibadah nangni kamtam kalau satun, oi nak isnong di bawah onam ba, kailek football. Ikermen ba, aunis nem, kena yakir. Pak kunjuru ibi baro ibadah nangni. Kumbang itip, bat yoi. Ya kajingdan, jong isnong lau satun. Yaki sports infrastructure ibadah nangni apo isnong kajangi. Kata, yaki madan yelekai, nyolong siya. Kibadan box, hado kata-kata, ladang ipek, ngidon, yaga football academy, challenges football academy, kabajua jing hikai, ya kena, jong masnong, jong kadong kathan hi barokaway. So tanada sibunru, ya kajingdon, jong Shillong cricket academy, kabadan hang ni hapo asnong kajangi. Kaniru baro ki kena jong khasi jeng dia ki juan panai kata training hangni hapo kasnong jongi ngidon ki health park ngidon ki indoor gym ngidon ki outdoor gym
Kaburam galit Bagajero galit sa iba Mitchell Wankar ibala long u rangba wa penjingai hakaba kadisi siya kanagaray laban plun prador waris nong idon ngimpadon ka futsal idon ka man nila kay normal kumto bat kumbala ong riba belong haribat renjai belong orang basong beton borom mujogi siya karena kan long first of its kind within Greater Laban area ka futsal hakaba hisamla kentay bercenrang kirang ba kibalayao kamen lesi belah cross san putli kistam kumanga para Richard majau berkiwi Reverend Bishop Lungdor yo menilai kai jenmiat por kumulong mendaga sengingi wan hande ban pek ban saki gini ke berkait dengan nongkren jerong ni dan ibe jijah gini kisi ba don ka kali ni don kar ka tuni brio biar kar ka po kali ban ngala kali ngolong ari ha ketiki por man chwa kani ka caka kani ko si pun bagi kena ki biye besong po surok ndeng ni pola sutun chakoi pakadong tekyo nado pakadong ta futsal ki kena ki sang ban dai la kai football man ka janmian ha ka tu caka angin skamba ka jingle jeng ba michal hakini ka locality hakini ka jaga ni pulau sutun ru kanyarap ibu pun kam tam ikhna jungi ban perangkam ye gasap ka phong ka jungi nang taban play ye ka por jungi hangni angin skamba ka di ka jing te jungi ba michal kam le na ka benta ka jimut da koi ka jimut ka long ban aila di ikhna jungi ka thai bacharang ban simanta hukum kini ki sports banyarap ikhna jungi ban nangya chaprang haki kam go bha ha ka jim jungi ba michal na kaliang jungi ni aye ka keten kurku ka do ye bhi bat ka jingkuble ke bagarpang nam ta jumpi ke jingdam ke jingam jumpi kanyarap pat ikiwe banang khamha ke jingam ke joki temata ke sgi klam da penslem iki baro ka chuka banai kuble kerku ke do iba michel ngadu menem step ha ka mas bukhu ni la dawai slap jur bah mene onti iba michel in one mas ne mata ke sgi kende iba michel iba bas menem step
ngila dawai kerpang hakamas bukut bat kini kesengi kalong kejingkurhu ke jong blehi ya iba Michel ya ke yang kesam bat ingi ibi badan hakani kepor tesai sien ba Michel nganung penjerong ngasuang kublishi bone nak bentak ni ai ba kini kalong kelak ding nak bentak kena samla centang bentai bat kumjur kumbong iba san bor ingi belang baru lesi ngila banwan hateng teng betila football hang ni kedai kelak ding nak bentak jong ki kena jungi kenang kiu ceprang ken penangkam ya kedai ka lat pan berjelakai nang taban kiu ceprang bat nyai kublai pi badan hang ni tu bleu nang kurkhui ba Michel nang kurkhui ya kedai ka lau suntun bat ya kini kena kibat kiwi kibat sibata kini jina kai football hang ni tu bleu kurkhu ingi we bat ai ba bleu nang kurkhu ya kedai ka ri ka jungi ingi bleu jungi bat bleu nang dan berbuat kat Nakaliang ka jongaro nga penpa ka jing sokmen ya ka banya don rangkat bat pi ba Michel hakum ka ni ka por ka ba kemen na ka benta jong pi ya ka ba pinyo ban pli pat ba ya ka ni ka madan futsal ha ka ni ka snong lau so tun kat bangada ka syong hang ni ai babun na pedeng jong pi ki bedon ban ya senran lang ha ka ni ka por ki long kemi tengah perhat ngong iman hang ni lau sotun kilong kemiru ki bait ba banele football bar kapan kermau yang ya ki post nam menjua ka banga jualam ya ki kumlaong ba sanbor man ya jualam ya ki samla nang ni lau sotun samla kan thei banele kai football stage po sela baklabon ki kong olir wi diwe kita ki player ki bagi julet banga stage po sela te kendiat bandum jerong ke jingkren ki madan futsal kombalong menta kiladon hak keleng jongka state hi barabawe bat tanggawe ke bangakwa abanya share bat pi ke lomba hoi ke jingdon jongki madan futsal kari ke jing mentoy naga benta ki Riu Eat Sports bak hamtam ki patba ki bakwa ban pelong yelade ban long fit ka madan futsal kan de ka platform nakabanta jongi ki breu ki ba bat sumar ya kamen namar hagi ni isngi bubun hingi lalong health conscious mo ngilaya sultanat banya sumar ya kamen kaphat la jong namar ba ilabun palat ki jingpang mo la dong ki jingpang kata ka mensim ke jong pi ban syakri ya ki pat ba phim syam ladu no pila ai pat daga ni pat ke jing syakri ka balong ka wei pat ka banta ka ba pi ban kentiu ki samla ki jongi pat ngasuru balong ba pila but ya ke jing hikai ke jong Don Bosco ubajulum ya ki samla ba de perlo jong ki samla bat kum balong fadar mentan bakani ka saka ka long panginum don syu ya kita ki samla ki ban yang surok lari ki ban im hagi kamkai kamtam hagi ni kisi ba sibun ki jingpun chai ki samla ki jogi kamtam haga how drugs kiat bar kiwe de kermen bagani kan de ka jingkerhu na ka benta ki nong snong jong ka ni ka thai bat kamtam ya ka snong lau sotun
Baru-baru ikwa banyo ya kacing ko jikia. Badon kam tam kacing im jungi ngalap am takpor de kacing ko jikia. Pidan spa pidan nun kikie dam don juga jikia hangta telagut kiam. Handai kacing ko jikia kalau badon kam tame ya baru hi. Iki rangba kilong kemi ya kinong tray kinong officer yang i baru iway pa iway. Nasa tu ila deru. Tidak kata kacing ai kan dengan futsal. Babicel, kadai kalat banyarap yang ibara, buat ngap apartemen runya puai senam mentah, banyawan yang lakai ni, mah, balai buat yat yang ni, buat yang lakai, buat mari, buat kamtam nali, pi barok kun samlabi barok, kani kecakap kesalong kecakap ban atrak ye pi, siapa jiulum lang, ban pentibet iladi. Kan long ru kalat ban pritu iwei pan haka masim ya ye masim ya tali masung ya jan masung snow sky habadon kani ga futsal ko pa pia snow meni dadam dan kani ga futsal ki kana ki ri kan dong dasyarat ki le ki wei pa ki jai kam da ka jing don kani pan sawara spun ka jing pha ka jing pen khlanya ladi ka jing pen tibet iladi ki sap ki pong ba blei waiคำทำเอบันโยมาอย่ากระจิงก็จิงเขียกระจิงก็แม่นกระจิงซุบบัดบันโยกี่คำกี่จามรู้หนึ่งบางกระจิงดอนกันนี่ก็ฟุตซัลแต่น้ำมันกระทำหากันนี่ก็ปอร์กุบ้าบามิเชลไอ้นี่กันนี่ก็ฟุตซัลเบลล์กันคุยอีนี่สักกันคุยหรือกันนี่ก็สลองกันจิงกันคุยอย่าบุญบ้ากันนี่ก็ไทม์เราสะดุนบรักเอาไว้ก็ชิดน้องเราสะดุนบ่ปนน้ำหาสันโพสเนมมันชัวงั้นฉันกันมาวิยาเชนเด็กจัดมั้งmentah kalau kam keladur bah, mentah internet bah, kam internet sisu, dekat jing don juga dekat futsal. Nama kan dekat pol dekat juk futsal, keleng mah futsal, keleng. Mentah pakai dekat long kerpang bah, kalau lepek keleng kan dekat long internet bah. Jeng ai kuplay, ai ngu yo play, nak mentah kan dekat futsal, ai kuplay ya iba mencel, idawa mentap keti jam trai, tap keti jam ni. Dia nama kata ngaji kerpat ya pi baru kirang ba pedon kami kani ya pi kirong kemiru mau walarai lekai hani ya pi ki kon samla baru senrang katai pedon kami kani ga futsal sayo sibut ke cibentoy nan nesh khamat nagabanta ka cikko jikia nagabanta ka jingpha ka jingmiat ai kuplay sachisin ya baru sedangi kini ki orang ba cungi hani bad ya pi baru iwei lon simbenta kani ka kam bai simbenta lang hani por kuplay kerku ya pi baru kerku kerdo akan ya kani kecaka bekrat gebol cingdom uksoi paman ke cing sneu cing sme pendroi kani kecaka juga cing ie jaka juga cing kemen kecaka ban peni kisap ki pong ka jilekai ban ka cing simbenta lang kendrat pasbun nomor kata kumba kani kecaka kan long gingker ku benta kalau ngejaka ban kerku ye ki weipat bawan ci benta ka de kecil kai hari jaka ipani kini barolan de ka bod jo me uplay pa uplay ku ba uplay mesim ba ku dau kristu trai ken rat jongi amen ban ka cing kerku jong uplay banon bor baro ukpa bar ku ban mesim ba ku un kerku ya pi baro ben ka bakrau ban peli kan ni ka futsal ka baot ni ribuan nak benta ka cimentoy ha baro alang
sekolahnya emergency, nak kebentar ke St. John School, Lausatun, St. John School Labang. Jam. Saya akan masuk, ini kita masuk ke saya siapkan lagi tim aja. Sementara ini pelanggan yang nikah, jadi nak kebentar ini kena elekan. Chair, Imei, Agarashi. Hati jam. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो,
फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.